India Mini ke channel Banwan Rak Kubor Baman Lagasmi. Kasen juk kinong sensyar senong nong thmai pelun henen ka sengi ka hendro terik naitung arjar Arab Sau kala penlongi ka jingya ther bat yamir jengmut hakabede bat udrok. Hakane ka program UCEM ka KHDC ba penyat singsim ulalong ukongsan rengkat ka jingdon lang uba fantin lakadong. Paim ainam manik sim kahima melim paim mansan singsim sim kena kahima melim ba ban telilang nari senior advocate Vijikenta kirang ba snong rang ba dong bat ki panelis haba pai shikani ka program uwe ne ki samla ubulangop haki jingdi penbu idrox ulawan syakmat dalade ban ai ka jingkren pensisha hakabede bat ka jing im jongu nakal yang kinong kren kila penpawe kasur penrem jongki hakabede bat udrox bat kila ongru ba ki dorbar snong ki dorbar dong ki de ban shim yakani ka senjam ban penpriang ya ka kubor persya udrox normal family ba ngadami may iba ng school along interested haki aka ba barok ki kena kilong interested ang mo ting lekay kijing puli tama na do banga nang red nakan mau ba along attracted by yaki pasngyo kung ha jakasa ang attracted by ki ba side ki kena ki ba la he ha school na sinong attracted by yaki balik ki backbenchers te suki kan bang he ketu ke attraction ke bang don towards negativity ya long kaya lam yang asyik ni kelinti ba kapan persang yang first time bang persang any kind of substance di hak tu kapor bang kena di dekat te kadang red ha tu kapor try kena expose na me te hak tu kapor bang di ni kong doru di limba peer pressure curiosity bang dan kapor cuma te hadin ka jai hapo yang sang family tamarong mga deu balakerni am kadang ni jingpang jingkerni hapo jonga te ketu ka jingja yang sang ka long ba excuse nga ba ngan continue bandi ngan long destroy be iladi again te suki nagakyat namar ba kipon ki jingkumar kipon ki jingsha show ay mo te hayeng bon kita bed daga jing smart am julara ben bude te naga kya na poishu ginja te po bedi ginja ru kumtahi ka jingem jonga along bed ba ngashuwa betang ilo tuka jing sultana jing sombang dong ka khli mo ba ki ai to report te na ginja pade sapoi ben use of drugs te hakapo bang use drugs first time di ngadang school katsang lang katsang sna di aku tu kapor nak mau bang sha offer first time na nikong shwa na khamtre da ben mana ma bang tian di second time kumjuhi third time kumjuhi di fourth time fifth time kila offer shi offer kumta ndera bang keno eki ne bang ong maki gidi besngio ne tamalong ki offer kumto te ngaru masih orang ton persang sistem tamak tu kali kejing bakla jonga bang perkat ba kan persang sistem bak nganum lele na persang sistem ngasakut kumba khatbai khat asnam ha tu kejing em jonga te pobang adang di drugs ningkong ngam pasung thuo kumno ka effect yang kumno ka effect yang kli jonga kumno ka effect yang kamet jonga tamasuki ka barang ya kepor hapok yang sisnam ngala sutua ba ngala kerni haunia ngamla bangat syo kabang pisang dan leru ngamla dengan yo drugs ngapang dengan yo bendi ngamla ben miat ngamla ben yeng ngamla ben som ngamla ben bom ngamla ben leru de syo bangan le ke kano ka kamru ngadan kamon pendong soy tu drugs hapok kamet cuma dengan ada pendong itu drugs hapok kamet cuma ngan salah perkat dan ada pendong yang salah ben treka man salah ben pulih yang salah ben lagi kalau mengapa pendong itu drug support kami cuma ngan nampak lah ben itu te kini ka kembang orang kini ka jingpang jingkeni hapo cuma ka kata yang hakilai benta ka kata ka benta clear mentally physically but spiritually te mentally ngalong be kumba obsess ngaperkhat be tang spang tu jingdi cuma kumno banganyo itu jingdi cuma ke banga haben le banyo itu jingdi cuma te ngames no ki priorities cuma bro ngasdang men mes ki jing pulie ngasdang men mes ya bro ki responsibilities cuma
kumukhot hayeng ngam tip sure ke bang haban le na shute pe tang kumna bang anyo youtube jingdi jonga te physically kishong physical allergy kalong ba sen bang asdang ban di uno no jing pin buat ngam la aram sange hi de ka por jona de bon ha ki brave ki bang itho wat ela de ru personal experience jonga kadai ba kidan ki por bang ali sa reha dengan awan ngapoi di biang ngali sa reha awan ngapoi di biang dengan pasien dengan perkat ba bele ngapoi di biang kadai ka tu ka thot ha po khle jonga ko ong ba nele khle ti sien nele di de ka kya nele di de ja num poi shu jaka kama ka poi ngas tu jaka nama po jonga ka dang ka allergy physical allergy ba kamla arapan na mangahi simat namla arapan use drugs and any kind of mood altering substance successfully. And thirdly, the spiritual part. There's spiritual bankruptcy. Spiritual bankruptcy kalong ba haka pertay jonga ngatang tang mga batu jingdi jonga ngamsa ino benwan hapreng jongi angut. The spiritual bankruptcy jonga kalong kunne ningkong shwa po banganang stang bandi nganang tieng bentok nganang tieng benjong ti hiru. The kat badang ya kapor ka banganang progress kadi jingpang jonga man kasing hapan thok man kasing hapan jong ti man kasing hapan le ki kam ki bangam pa perkhat ku khna bangan hapan poi le tang mangan penyo yu tu jingdi. Spiritual bankruptcy jonga kalong adu kata ba ben somru ngam tresho ben bam ngam tip sho hayeng relationship hayeng te dan sho wajela deru ke relationship dan sho ngam perwasho ngapong ka jain belong kumno ngapong ka jain ba khod ne bujbo ne ngam perwasho ba nga som ne ngam perwasho ba bam ne ngam bam tang ka wehi hapo ka perthai jonga ka deba kumno nganyo yu tu substance